Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je zakon o unutrašnjim morima Ruske federacije, koji praktično stranim civilnim i vojnim brodovima zabranjuje plovidbu severnim morskim putem. U nastavku detaljno razmatramo zašto je došlo do ovog poteza i do čega on može da dovede. U skladu sa novim izmenama i dopunama zakona, na severnom morskom putu, koji je dug 5.500 km, bez dozvole Rusije odsad se neće moći nalaziti nijedan strani vojni brod ili drugo plovilo strane države. Da bi Rusija izdala dozvolu o plovidbi, potrebno je da se podnese zahtev, ali niko ne garantuje da će za 90 dana dozvola biti izdata. Takođe, čak i izdate dozvole mogu biti opozvane. Uz to, svi strani brodovi moraju u zoni ruskog Arktika da plove pod svojom zastavom, a strane podmornice isključivo po morskoj površini. To praktično znači da je reč o embargu na strano vojno prisustvo u zoni severnog morskog puta, jer se tamo grade mnogi civilni i vojni objekti, pa Rusija kontrolom plovidbe smanjuje i ekološke rizike. Po svemu sudeći, Amerikanci ne priznaju ruske restrikcije. Nešto ranije, sekretar za američku ratnu mornaricu Kenneth Braithwaite izjavio je da će u skladu sa usvojenom doktrinom Pentagona Plavi Arktik, američki brodovi i njihovi saveznici uskoro početi redovno patroliranje u blizini ruskih obala na polarnim širinama, kako bi onemogućili prodor Moskve na krajnji sever. Znači li to da je rusko-američki sukob neizbežan? I šta da očekujemo u tom slučaju? Pre donošenja izmena i dopuna zakona u Ministarstvu odbrane i FSB-u izrađen je plan sprečavanja provokacija na severnom morskom putu. Pretpostavlja se da će američki brodovi na različite načine kršiti ili provocirati ekološke nesreće. U cilju odvraćanja ovakvih dejstava povećat će se izviđanje, a bit će upotrebljena i sredstva za uništenje, povećana učestalost patroliranja, a u slučaju da ruska zona bude ugrožena, bit će upotrebljena praktična dejstva na njenoj zaštiti. Koja će to dejstva biti, može se suditi po incidentu iz 1988. godine u Crnom moru. Amerikanci tada nisu poštovali morsku granicu Sovjetskog saveza pored Krima i stalno su upadali u sovjetske teritorijalne vode, kako bi vršili izviđanje vojnih objekata. 12. februara 1988. godine američka krstarica Yorktown i razarač Heron grubo su narušili tadašnje sovjetske teritorijalne vode. Sovjetski patrolni brodovi Bezavetni i SKR-6 nisu imali dozvolu da otvore vatru, ali su izvršili takozvani namerni sudar sa nezvanim gostima, bez obzira što su bili daleko manjih dimenzija i deplasmana. Yorktown je pretrpeo velika oštećenja i zajedno sa razaračem Keron napustio je sporne teritorijalne vode. One koji ne misle da su ruski mornari spremni da to ponove, podsjećamo da je 12. februara 2022. godine, 34 godine posle incidenta u Crnom moru, američka nuklearna podmornica ušla u ruske teritorijalne vode u zoni Kurilskih ostrva. Pošto je ignorisala ruski zahtev da napusti ovu zonu, fregata Maršal Šapošnjikov primenila je specijalna sredstva koje su prinudila Amerikance da zbrišu u vidu vlastinog repa. Ovo svakako neće biti poslednji incident.